Engaging Life sibuyile ke sisendaweni ye-event la izeka khona. Ayike namhlanje ke ngiphethe the founder, the visionary of the church, Trust in Christ. Uzozisho nje ukuthi ke anibingelele ngoba sonke siyamazi Engaging Life umholi esimthanda kakhulu. We are so happy to be here. Bishop, amen. Siyabonga ukuthi ke sesifike ngathi la endaweni ye-event onayo. Kwenzakalani la namhlanje la? Asibabingelele ababukele emakhaya ngegama lika Jesu. Namhlanje sisenkonzweni yabantu abasha. Sisembuthweni abantu abasha, sizodumisa inkosi, sizothi uNkulunkulu sesenguye namuhla naphakade. Yilokho nje okusihlanganisile and ke siyamethemba kakhulu uNkulunkulu sohlukana kusasa kuseni sizwana nawo wonke umuntu ozoba khona osihambele asibuke ngamehlo okukholwa asilalele ngamehlo okukholwa akwabe nathi ngokukholwa nje kuzoba mnandi. Yazi besibukele badlala ibhola isport. Lo mqondo lokuthi ke nibadlalisa abantwana ibhola or sport yilo lezi ukuthi niyenzelele that idea nje egameni labantu abasha. Uyabaza abantu abasha angeke nje ubanikeze uJesu yedwa. Kufuneka abe nazo izinto zokukhuthaza ekutheni baphinde futhi nakusasa basibone isidingo sokubala. So ke uma sisebunkonzweni, that is why phela iBhayibheli lithi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kodwa yiba isibonelo. So lezi zinto masizenza kanje sisekukholweni silwela le ndawana yokuba isibonelo. Bebona ukuthi esontweni uba khona lo yamzuzu wokudlala okungesikona ukuthi sisuke sidlala ngoJesu kodwa sisuke sidlala egameni lokuthi singabantu abasha siyabumbana siyakhana senzela nale yankonzo yokwazana ukuze kube lula uku-networker noku-communicator. Sisodwa siphakathi ebandleni. Yazi kuzokuba nalento kuyasho ukuthi kuyashisa impela. Bishop, unapha ke asikile kancane la ezwini manje because into esiletha kakhulu yizwi elisiletha kakhulu lapha emafundo Exodus lapho uyathola ukuthi uMoses usebuya kwesibili after ama 10 commandments awawisile ngenxa yokucasuka as a leader. What is your take le ukuthi uma umholi inhliziyo yakhe ingabi umuntu oshesha acasuke? Kubalulekile kakhulu ngoba phela usukuhamba phambi kwabantu and iBhayibheli lithe umeli usomuhle onesu lokufundisa and laphinde lathi umeli usomuhle hodela ukuphila kwakhe ngenxa yezinto. So leyanto yokuba umelusi iyabiza ukuthi yiba yisibonelo. So in other words okwenzeka ngalesi yasikhathi sika Moses uyamuzwa ke uNkulunkulu mayesethi ke zibazele wena wakho kodwa imithetho yona midala wona amatshe azobala wena kuzothi amatshe emasha kodwa imithetho ibe yimithetho emdala. So ke sisekutheni la ebuholini umholi akangadinwa ngoba iba khona le ndawo nathi umuntu oyiphela singabantu umuntu wasezweni. You understand? Ngiyahluthuka omunye athi emva kakhololo khona indoda. Wena njani emva kakhololo khona indoda umntwana kaNkulunkulu ayikho Bishop into enjalo. But there's one thing engibuza abaholi bakho within the church emangihamba la uspace ukuthi ikhona lento futhi eyenza uMoses uthi isandla sakhe sikhathale laphana eRefedima kwakutholakala ukuthi kumele kutholakala abantu abazophakamisa isandla sakhe umholi. Yini what's your take about that, supporting your leader? Baba lapho mawukhuluma ngento yokusekeleka kuka Moses leyanto isho ukuthi sisekholweni kumele kahle kahle siseve. Siseve ezincekweni ezisiphetheyo esizilandelayo ingathi ikhona inceku ihamba phambili ikhomba indlela bese thina sifuna ukulwa nokususa nokuphuca induku. So okwethu to do is to support, is to help, is to assist. Selekelelane ukwenzela ukuthi sikwazi ukunqoba ngoba kahle kahle nabantu bezo nje uyabezwa nawe bathi together we conquer, together as one. Yabona bathi sinqoba siyimunye. Ekugcineni Bishop sibuya ku 1976 50 year anniversary. Ngakho laba abalela inkululeko ababancane balela ukuthi kena bakhulume bafundiswe ngelanguage yabo. Bathela 50 ke labo bantu labo ngokusebenzakalazi kulonyaka lo. What is your take? You think if fight abayilwele it was a fight or it was a losing battle? Sizothi it was a winning fight ngoba ekulweni kwabo
silibonile izwe lonke linyakaza leya nto nje ye recognition ukuthi recognize lolu suku lomhla ka16 kuJuni kukhunjulwa leya mihla ka76. It means ukunyakaza kwabo nokuacta kwabo kwaba ne-impact. Kukhona okwakwenza empilweni zabantu, empilweni zikahulumeni, ezimpilweni zezwe lilonke. That is why kuna that recognition. I Bishop ubeka kahle. I'm so happy to do that. And nokuthi ke lapha sifuna ukuthi ke ngalawo mazwi abaqhubeka abantu abasha ngoba leya nto yokuthi babe munye bakhulume ngazwi linye iyenza ukuthi kunqotshwe kunjengamandla omuntu osifazane. Abantu besifazane buka namanje yibo bomuvayo buka namanje gijima bona kunyakazizwe lonke wakhuluma usisi wakhuluma i1 lo sisi wakhuluma bona amabhasi agcwala nakho siyabonga Bishop amandla umuntu osifazane yilento esishoyo amandla okusupportana, and once we work together we achieve a lot. Sibonga kakhulu Bishop, sizoba nawe la sifikile thina Engaging Life. Angazi ukuthi yini message ongayinika nje abalandeli be-Engaging Life. Kubalaleli be-Engaging Life siyafuna ukuthi abawulalele njalo lo msakazo and ke babakhe ubunye nokuba nenhlanganyelo and benze ukuthi bawulalele njalo lo msakazo ngoba uyazithinta impilo zabantu, uyayenza i-change ezimpilweni, and i-change kumuntu akuyona eyokuqaba eyomuntu as individual ngoba le nto ibamba ingqondo, ibamba inhliziyo, ibisithatha i-action okuyiyona yona. Izwele Engaging Life siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen.